Nisim 22 Mars 2025 ni hin Bihar gamadinga munpi patna akonin thuso gimnei ta khat akimun hichun mizo se asulungling lauso jiangin athu chu mi kithaji anhe milamai mai kithat hilovin hospital neitu kithat anhe hichijong chu ama ta hospitala ama chamber sunga lu nuwa mei changup jena anaka mu anhe hinla chamber sunga chun thisan I macha anat akimupon proof na ding jong umlo witness jong a umkit de pon chule CCTV camera record macha jong an umkit pon chujong le nidan ni zo nungin bo police ho ahet sa kit na lajun ahe tuwa ICU hi India gampum pi ho linga Surbhi Raj murder case chungchang ahe le Surbhi Raj si koi hija Surbhi ki thalona aji ipi ham hiche video ahi akim ke za hin seidiu ahin hije chun thusim ipat masangon kahin nge nom chu ahi le ka channel hi subscribe bol lo lai ni hi le like subscribe share chule bell icon khu nami a ola nei koi pi din khong ta ve tun thusim chu ga sei pan taw hite loite ho ina sei ma bangun hiche thusim hi Surbhi Raj thusim ahi Surbhi Raj hi patna muna chengmi anhin apamin hi Rajesh Singha ahi 2017 vel chun Surbhi Raj hi Rakesh Roshan Elias Chandan golang khat to ahung ki mutu tan abul til chun amani hi loi phata ahung hilhonin hite chun phat che dung zoin amani chu ahung ki dei do hlon tan hi chipe na hi Rakesh hin bypass a private hospital khana hi 4th grade a na anato ahi Surbhi le Rakesh ke ngai thu hi Surbhi in sung mi ten ain head do phat nu chun anaphat sa pi povin henla Surbhi chun ama in sung mi te ho chu ain zol lungdamin anup sa tan hiti chun imajo si akiho fel su non 2018 chun Surbhi le Rakesh chu anaki cheng hlon tan ahe hi chu love marriage anahe aki chen zo hlon hin ain ko hlon chu achi hoima ma in tani zong anei hlon tan cheka la hin Surbhi le Rakesh din mun zong hi up and down ahi jengin kum 2021 nai vel chun wan noija corona na len lai ta chun patna jeng zong hi chena na chu an hoi de lo khat chu ahe hi chipe na chu India gam sung pum pi a hospital a lup na changzo lo mi adim ado a an uma ahi hi chipe na chu patna zong hitabang ma chu anahi hitabang din mun ahi chu mi tam pin chance la anan amangun hospital tha ahongun Rakesh hi private hospital khana na tongsa anahin hi je chun aman zong ama ta hospital khat hondo ding chu lunggel ahin nei tan hi chi hospital honding lunggel anei chu aloinu Surbhi koma asajin ahi le aloinu zong akipa alen ahi heti chun 2021 kum in Surbhi le Rakesh chu akithu hlonin na a agam kuwa vela kankar bag men ro na dhanuki koma chun Asia hospital khat hongdo hlon tan ahi Rakesh le Surbhi hin medical degree khat jo sangin zong ananei hlon pon hinla amani hin hospital khat chu anatung do hlon tan ahi Rakesh hin private hospital a so na ko na 4th grade na anato ahi tan hichina ato sunga hin patna sunga doctor team ta ho hi anaki het pisa anhitai hichi akimel het naw chumang chan aman jong ama hospital la chun doctor team ho chu akozi in mi ahin jan sa pantan ahi hichi hospital he atha ahi ji chun aman jong adang ho sangin ahlom je min hichi chun hospital la chun mi ahung tam the tan hiti chun hospital chu ahung che mama tan ahi ahung che chin ahi le Asia hospital chu Rakesh le Surbhi ding chun chumlam na phata khat chu ahung hitai hichi hospital a kona asum mu hlon ahoi dan chu achom ka lovin hospital nunglanga leisit jong chu akicho do ki hlon tan ahi hospital chu simlit bedding to gon ain nei hlon tan hichikeu chu hilovin patna muna real estate ho a amun monen sum invest ain bol hlon tan hiti chun kumli ahung chi tan ahi hiti chun kum 2025 chu ahung hlong kit tan hospital a chu Surbhi hi director ahin amo pu na chu phatake chan avekol jingin hiti chun nidang bangin 22 March 2025 ni hin Surbhi hi hospital a dingin akigun Rakesh hin nidanga jong Surbhi hi hospital a agatha ji anahi nisia routine bangchun 22 March ni ajong chun Surbhi achate chule ajipa Rakesh to chun ina konin apot daun chapang ho chu school a agatha alut hlonin chujawin hospital lang amanin ain zon hlontan ahi eti chun Rakesh chun Surbhi chu hospital gate a chun a drop in ke meeting kho ta khana kaga jaw ding ahin hla lebo kahung
kile ding ahi atin ahi hospital ahong run zo chun ama chu ama chambara alut pai ngalin 22 March ni hin hospital chun staff ho training zong anapiu anahi ichi training a dinga chu hospital na tong zo se chu mun khana ki khomu anahi ichi tilo zong chun hospital chun mi akizen dinga hong tampi zong a umun ahi hichan chu imazo se apasu kainan hinla nila langin thusu khat chun mizo se ichat tijat nan adim sa su jing tan alang khana chun hospital la training chief pet ahin alang khana surbira chu ama chambara so na konin atowin hichika la chun hospital la staff ho khat dipak kitipahi director nuto akimutu na ding poimo ta khat ahong umtan surbi chu iti ile ahong po dem ti a chom khat chu anga in hinla ahong do lo hil phat chun nila lang nidan nil ake vel hin dipak chu surbi kebin chun agalut tan ahi kebin sunga alut chun athil mu chu kidang asale jeng tan apenin ahong peng tan ama namu chu ahi le surbi chu ama chair achun isan pumin ana umin ahi nichi chun hapenin apengin ahi le ama ogin chu aja phanun hospital na tong adang ho jong chun hindel phejun chujawin hospital staff ho chu akitho un hospital ICU achun atolu tawin surbi chu ajen pai ngalun lungdon umta khat chu hi le hi chan chu geita ba khat chan jong poliso ahet sa povin ahi hospital staff ho khat chun gang chelen surbi ji pa rakesh chu surbi akisu kha thu chu ahet sa ata sa konin thisan jong alonge ti asai pe in chule ICU wa ki koi ahi dan jong asai pe in ahi hi chi thu amu zo chom khat javin rakesh jong ahong lung pai ngal tan jovin nidan thumle mini somle ko velin rakesh chun surbi pa rajesh singh chu on abolin asai pe chu ahi le surbi hi hospital aluin ko helowin a ume adin mun ahoi poi ati pe tan hi chu aza phat chun rajesh singh chu hospital agalung pai ngal tan surbi din mun chu aven ahi le amazong atizatan chule nidan thumle ake velin akom cha agam kuwa police station ho chu hil dan asai pe tan ahi hi hi hospital to isai ahi ji chun athu sensitive ahin hi ji chun police on thu amu mu chun gang chalin amun chu agalhong tawin ahi police on amu mu chun ahead do khat chu ahi le surbi hi wo jong awo ahi tule mun izat hamjen thala ki kap danin jong ahevin hi ji chun akijen hoidom theina dingin ama hospital a kon chun police on ahin pod un patna aims a ahin puitawin ahi ichimun ahin surbi chu ajenun hinla kho hong thim dung zuin surbi in jong ahai na chu alhatan ahi ichika la chun social media ho hospital a director nu ikap thu hi anathang mantan ahi hicha mi ho lim na chu ahi le surbi le aloi pa hi doctor len ho to kitu mo wa ama ho chun akap liu hin te tiloi hinla police on wang hi ma seilovin postmortem report hong su do ding chu anga on ahi postmortem report a ki mu chu ahi le surbi hi alom pena thal changup jena ki kap ahi hichikeu chu hilovin alla hlama sangwa chu surbi hi wo jong anawo ahi je chun ati chunga chun mun izat hamje din awo anaw maha a umin ahi chule amai jong anawo ahi ahi le hospital la director nu hi panga bol hi koi ahi tadem hichi thu hi khol do na dingin patna police officer izat ham khat chu ilso na mun chu agalong tawin ahi mi ho ki holim na chu zat chum hi jong le patna police ho chun la thei be se nin anda koi povin aji chu police on investigation ahin patnuwa konin thiljat chum ahong pot pai ngal tan ahi police o thil so na muna achi lew amuna chun thisan i macha agumut povin mei chang chuza na apmuwa thisan new khat jong lo chu thil hi theilo anahi amun chu avet nuwa ahi le thil se abol zo wa phateke cha ki su theng danin ahevin nije chun asunga na tong ho khat pen chun rup ho ananoi mang ahi chuti ahi le koi ahi tedem hichi ho khul do na ding chun police on hospital la CCTV footage vet ding agota vin ahi le CCTV hard disk jong anamang ki na ahi hospital la CCTV ho ade sana survey office komvela ho sis chu nisom ni masanga ko na op anahi sa ahi hospital pama building chuma CCTV a ko na ki hedo chu ahi le pamlanga konin koi macha ahong lu da umpon ahi iti chun hospital na tong ho thudo anei na wa chun atam zone hospital training ki bol na a kaza we hije chun pamlanga ko
na mi ahung lo ka hepove ativin staff hon asei ki nu chu ahi le koi machan thalgit langjong kajato pove dan hi professional killer hon silencer asu to wa abolo hidingin gin mo tan ahi surbi chu amarum sunga ki kapli ahin dat mo ta khat chu ahi le koi machan mi amaruma lut chu amulo he lu anhe chule halgit jong koi machan anaja ki lovo chule hi cheru ma chu isan ki mukit lo heti chun police ho khutna chun khat ga agin mo na thei ding chun I macha proof a umpon hinla police on lunglen ta in ngadi lovin case chu asun job jingun hospitala na tong ho thudo ain nei tawin le ajipa rakesh roshan jong chu thudo anei tawin hospitala na tong atam zo wang chun koima alut le apot kamu povin chule thalgit jong kaja pove tin ase ngai ngaju akisejun ahi hinla surbi jipa rakesh chun police on thudo anei pha na chun athu sei akhial le jeng tan hitia chu athu sei akhial le phat chun surbi jipa rakesh chu ginmo ahung hitan alang khana thalala zo wa proof ho anakinoi mang chule cctv ho op ahi chun asunga na tong ho azaw ahi chu het thejin a omin chule thilbol na dinga training ki bol pet ho gun dan zo se in avet sa chu ahi le asunga mi azaw ahi rakesh in athu sei akhial le ji chun ginmo ahung hitan hi chi phat chun khauthim ta in thudo ahin nei tawin ama chu check jong abol tawin check abol pha na chun mei changin akha mobile khat mudo ahung hitan hichi mobile chu oja hamtia ahin khol lew hichi mobile chu surbi a anahi police on agin mo chu ta ahung so dingin aumtan hichi phat chun hospitala na tong ho jong thudo anejun asun ajanti lovin nithum zen thudo ahin nei tawin hichi thudo anei dungju yu chun sin chu regret abolun nithum jowin police on hichi case solve abol danu hondo na aneju to kilonin dat mo ta le tizat ta police hon akhol do uchu hiti hi ahi police ho sei dungju jin thil ki bol le ibol sa jo se hi surbi loi pa rakesh bol sa anahi amasa abulti la ina sei bangun surbi le rakesh hi 2018 kuma chu love marriage anahi lon ahi inla rakesh in hospital danga na anato la ya chu nunga khat to jong anaki nga ja anahi hichin mei no min chu alka ahi inla surbi le rakesh ahong ki mutol hon phat chun rakesh hin alka hi don lovin surbi hi anaki chen pi ahi hiti chun ama ni hin sumkol ve na lam in ain mano le lon jeng in hiti a chu surbi aki chen pi jeng wang chun rakesh hin alka hi anai mil thei ta lo dan anahi hije chun avelin alka hi hin ki ho pi ki tan hinla alka jong hin ji ananei ahi tai hinla ajipa to okito lo ji chun achom chomin lonin hiti chun alka le rakesh chu ahong ki ho do ki lon tan alka khoto ji chun ama hospital chun HR post a appoint abol tan hiti chun rakesh le alka hi ahong ki dei do ki lon tan rakesh in chani zen anei ta awanga chu hitabang chu anabol ki na lai ahi amani relation chu phat sot pi chu ed do in an ompon hinla akilung set na lon chu hiti chan asel jo lon ding ham hiti chun hospital staff ho chun hichi thu hi ain hedo tawin hiti chun surbi in jong ain hetan surbi in rakesh le alka ki dei ain hedo phat chun rakesh to han in akina lonin hinla rakesh chu kemo akichanin aban teng hitabang chu abol ta lodin akitet tan hiti chun na chang salin akeu to lonin hinla boina new chu a jing tan tila chu surbi hin hospital hi phatekai cha na na to lo ahin hinla hiche thu hi azado phanin hena sa in hospital chun ahungji in na phate chan atongin ahi aji chu chutia chu ahungjinga ahi le alka le rakesh jong chu achin li theiding ahi hitia chu surbi in hospital na phate ke cha ahin to phat chun chumle pai isu chawai ho jong ahin hedo tan surbi het lawa hi rakesh le mi phabep hin somtam pi anasu chat bai jiu anahi hichi jong hin amani ki ka nasat in boina an umin aloi pa rakesh in dongma abol ji an nasata an boil hon sa ahin sumle pa ja boina ahung kit phat chun aho se che tan he hije chun surbi in hospitala opu na aho lai se chu ama khunin akoi tan chu rakesh le alka in anadei lon tapon
hin la ima alo thei de hlon pun a hi aji chu surbi chu hospital a director an hi hi chi chun Rakesh le Alka chun surbi khonung thai mang ding hospital a thu nei ding chule phat chom khat zo le ten jong cheng thei hlon ding ti hi anagel hlon tan a hi heti chun aki thu hlonin surbi khonung thai mang ding dan to gon a hin nei hlon tan a hi heti chun hospital a maintenance bol aki sabin CCTV zo se chu op a bol ma sabin CCTV footage ho su mang na ding chu masud alam kitipa hi mopu na apelon tan a hi hospital a sum ki su chawai ho chu Rakesh naupa Ramesh Alais atul jong hi na chang khaji an hi hospital a surbi in phatekai cha na ain to pha chun Ramesh side income jong chu aki chai de kitan hi je chun ama jong hin surbi hi anamu nom lo an hi hi chu Rakesh in ahet je chun anaupa jong surbi khonung thai mang na ding chun azau sa tan a hi chiti lovin jong hospital a staff ho khat amin Anil Kumar kitipa jong azau sa ki nin niti chun imazo se gun tup a hi nungin 22 March 2025 ni khu hi surbi khonung thai mang na ding ni khu chun agong tawin hi chen ni khu ahlen lo naw aji chu a hi le chen ni khu a hi hospital a staff ho training chipet an hi hiti chun hena sasan Rakesh chun surbi chu hospital a drop ahung bolin meeting nei danin aki sejin ada hlan a hi aji chu ama agin mo lo na diwa hiti a chu bol a hi mabana ipi abol diu ham to ding dan chu atul anil chule masud chu angan se an hi tai police on a hol do dong zu yun hi zo hin to go na zau staff ho chu nidan khat le ake belin surbi cabin chun achewin ama sa penin surbi chu akinil pi un tuzovin awa un ichika ala chun pal in sagi we akap tawin a hi chang sagi hol achun tangup chun surbi ta sa chu akha in mei chang khat chun surbi mobile chu khan a hi mei thal git chu koimachan azapovin aji chu hena sa sa a silencer al amanu an a hi surbi chu athi hi ahead pha nu chun room sunga rup na thei zo se chu anoi mangun pisan nat no ho chu asobun chule fingerprint na thei ho chu anoi mangun hi chi zo chun ama na to atong ki tawin thil su ho chu aki het mo sa tawin a hi hi chana chu surbi haina lai an hi hinla mi ki thu pi dinga ko thei din muna omlo an hi tai hospital a staff ho surbi to ki mo to dinga achen a ko na bo ain het do an hi chi ho zo se het do hi pha nin ajipa Rakesh Roshan anaupa atul Alais Ramesh Roshan hospital staff Alka Kumari Anil Kumar chule masud alam ho chu police on amanovin ko nin pujin ana umon chule jail langa sol an hi tawe hi che case chungchang thu nga sei ki lew hen mon nei zo se jailin a umon police ho sei dung zu yin ama ho against a hin proof phateke chan a umin a hi agang lama ko nin thutan anei din aum tan a hi loi te ho tu ni athusim isei theu chu hi chan chu hi tan lang aban teng thusim tha khat to kimuto kit taw hi te damsel chi tawin